ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Pulit ke Sadar Police Station hak pundru truk ujemang arajar pusau kila phar ke Siti Khot Hajir yo President jaga nyodrep Youth Council uba roy ke Parson Ram hak biade ba kejing pengat kendon hak Meghalaya Maintenance of Public Order But haki kendon jaga Indian Penal Code hak biade ba kejing le Pynpra jaga di Khot ke HYC yak Ïing sak bian jaga poiwer halum survey dangshan Haga notice plus soy do stop inspector BS Sangma jangka Sadar Police Station na bathai uba roy ke Parson Ram bu umde ben pep negajing syak Khot Hajir dalam komta on ngat haga jing syak kem apa ke section Southway A3 but 4 jangka Criminal Procedure Code. Kuman cupetip hang ni hadirin mak HYC kali ben Pynpra iki prapotli ki Ïing bian halum survey u Deputy Commissioner jangka East Khasi Hill sulah pengat haki kendon repair jangka Indian Penal Code pada hakaan Meghalaya Maintenance of Public Order dah berkena bakani kedai ke kambian belah syim ya kaan hakakti.